Aceh merdeka. Aceh merdeka. People of Aceh. Aceh has been in military conflicts with Indonesia. Aceh Sulawesi. Aceh merdeka. Aceh! Itu sana hoax! Aceh! Aceh! Bismillahirrahmanirrahim. Surat penyata. Kamu bangsa Aceh Sumatera, atas neduk hak kamu bak potenten nasib dro lagi bangsa-bangsa lain, dan atas neduk hak kamu bak selamat kemerdekaan dan kedaulatan negara. Maka kamu penyata usaha bangsa dan pemerintah kerajaan Belanda untuk segera cabut kelahi maklumat perang atas kamu bangsa Aceh yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih. 26 Maret 2025 atas nan bangsa dan negara Aceh yang merdeka dan berdaulat. Before the Parliament of the Netherlands on 26 March 2018, to the freedom-loving people of the Netherlands, every year on March 26, 2018, Acehese diaspora all around the world always commemorate the Black Day, in which the Netherlands officially declared war against the sovereign state of Aceh and began to invade our country on March 26, 1873.